Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyon Dear papagaya. Mr. Lonely. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Di pagama nagpailingad itinagan ano rin. At taga-probinsya tila Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inlaban ko ti pamilyak iti lalaki nga ay ayatek. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Norin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Ay unay ka no rin. Di ka lakat nakapilin iti sinong bata malalakay. Dayjay pa'y laalayaw. Anya ti problema yo kanileyo, tatang. Kat no nagsadot dayjay alalakay. Agbaliw tumatlang dayjay, tatang. Nangarunan wadanton bukod mi a pamilya. Kasano no saan? Imposible mat a, tatang. Ay, i-break mo dayjay alalakay. Tana sa papay. Diyak kaya, tatang. Ay ayat at ni Leo. Patsyak ngagbalbaliw tumatlang dayjay. Ay unay ka matin anak ka. Di ka lakat nakapilin itinasaysaya at alalakay. Nasayahat mat ni Leo, tatang. Iso pa nga asiyo Diyo tagtagibas ito ni Leo. Tamasaksak kita anak mat. Ay, makaamo ka man langan iti biyag mo. Adaman damagag kada kayo, nanang. Anya dayta. Anya ka diti makunayo ka ni Leo. Ti agar-aram ken ka asadot. Ni nanang mat. Agpada kayo lang ka ni tatang amang tagtagibasit ka ni Leo. Kaayan-ayat ko ni Leo, nanang. Anya tinaknakan mo asinong batam dayjay a tao. Anyan tungay ti ipakanakan ka. Kat anya pa'y kumangay, nanang. Anya ayat ikan ka ng ti tao. Ay di ka mang pilusupo Anya ti kayat mo iti dayjay aleyo aya. Iso nga rod mo tinakariknak iti panagayat, nanang. Ay sos, kasi kamo't anak ko. Tadjay pa'y tao asadot tinakariknaam iti panagayat. Unay kayo matan, nanang. Agpadpada kayo lang ka ni tatang amang tagtagibasit ka ni Leo. Saan apa nang tagibasit dayjay? No di kat kinapudno. Agbalbaliw tumutlaang ni Leo, nanang. Uray kitaan yo. Norin, kaya't ko nga kasartan iti mabiit. Ha? Ada ka din pangikasar mo kanya? Di ibaga kadatatang kan nanang nga kasara kon. Isuda ati agiremedyo iti pagkasar ko. Imbag ano kayat da? Apay, awan ka diti urnong mo? Awan Ang no ibaga kadatatang agastusan dati pa nagkasar ka. Umanugot dalakit day. Pag ko naamat? Wen ta isuda mati mang ibagbaga mga asawa ko. No kasta? Di padasam nga ibaga no kayat da? Bagakon kadatatang ganda ng nagkasarta. Anya ti ko na dangay? Ilako da ka no jay may sa anwang mi. Kan adamat baboy mi ama parte. No kasta, agkasarta nga rudan? Wala tay manugot nga rod dagiti dadakkel ko. Ala nga rod ibagak matan kadatatang kananang. Sige, tapno dumanon kami matan iti kabiitan na panawag. No kasta. Dagiti dadakkel ni Leo ti agastaos iti panagkasaryaw. Wen, tatang. Naumadangatan iti kinasadot ti anak da. Iso akayat dan ang mga asawa. Tapno mapilitan nga aggagad. Ni tatang mat. Aging ka kadiita, ti kinasadot pay laeng ni Leo ti pampanunutan niyo. Pampanunutay. No anyan to ti agbalin akasasaad mo. Iti sidong dayjay alalakay. Jay balay. Kaya't nakakano ang makasarita ni tatang ko. Ha? Anya ka tatibagana? Tsaka mo Basta mapanta. Tapno maamuam no anya tibagana. Saan mo ka di adinamag no anya tibagana kanya? Dinamag ko. Gan ko na namat. Asaan ko kano ang mabalin ang maamuan tibagana ken ka. Sika kano ti pangibagaan na. Alang aron. Mapanta. Amangan no importante mo tibagana. Itatata, anya ka diti kunayo akayat yung ibaga kanya?
Sakbay at tumanon kami. Kaya't kapay ang makasarita nga umuna, balasang ko. Anya ti bagayo kanyak, tata? Sigurado ka kaday, kaya't mo ti makikalaysay di anak May. Uwan, tata. Sigurado akon iti dayta. Gaputa ay ayatag unay ti anak yu. No kasta nga raw, kaya't ko nga awagan naklatan iti tatang. Ibilang na kaon kaspudno nga amam, gaputag kasar kayon taon iti anak May. Sige, tatang. No iso ti kunayo. Tangay na kunam nga ay ayatan ti anak May. Sapay ko mga road, tamaan anusam. Gansikan ti makaamaw ama magbaliw kan kuana. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang? Amo mat siguro ti kinasado ti anak ko. Ket sapay la kumata maanu sa mabagbagaan. Wan, tatang. Amok nga agbaliw tumat laang ni Leo. No adantun bukod mi a pamilya. Isu nga raw da kinayat min kininanang yaw ang mga asawa ni Leo. Parang isu ti pagnakman na. Saan kayo madanagan, tatang? Tulungak ti anak yu tapno agbalbaliw. Nasayaat nga raw balasang ko. Ket agyaman no kasta. Dandani gaya man agbalin a misis ti best friend ko Siga ngay mat. Kaano ngay mat ti kasaryo iti boyfriend mo? Mabayag pa'y friend. Agabrod pa'y ka no. Tapno maisaganaan na ti masakbayan ni. Narigat mat ti kasta gayo. Apay mat. Narigat ti long distance nga ayat. Ngamin, no saan ka no ati imadayo ti masulisog? Ti mabati ti masulisog. Depende siguro dayta gayam. Saan mat nga amin ang nagabrod? Kat nagloko da. Ngamkadwan na gayam. Ada pa nagtalako ka ni Walter gayam. Makaamo ka gayam. Si kakidi Anyan to nga tati agbalin akasasaad mo iti sidong ni Leo. Masigurado nga agbaliw to ni Leo gayam. Tanalpasan ti kasaryo iti anak May. Kidawag nga iti balayo ko matipag na idanyo kinilayaw, balasang ko. Taapay mo, tatang. Tapno agbain kitag trabaho. Nung amin dito'y balay kayo nga agnaid, patsa kasaan nga agbain kada kami kininanang yaw. Sige nga rod, tatang. Uray ija balay kami nga agnaid. Kasi tinakunakaon, anusam ati anak ko. Kan bagbaga makanayon. Wan, tatang. Siyak ti makaamo ka ni Leo. No kasta, dito'y kayo balay nga agyan ka ni Leo. Wan, nanang. Ay kat nasayahat mo't anak ko. Tapno saan ka amayadayo kada kabi ka ni tatang mo. Ibagaklatan ka ni Leo, tatumulong ka ni tatang agtalon. Ay katrumbang laang Saan mabalin nga agsenyorito laang dito'y balay? Wan, nanang. Siyak ti makaamo ka ni Leo. Alang nga raw. Tangay iso mo ti kinayat mo. Ano usam abagbagaan? Nagbanglumat ng tilutlutuam apang malaman tayo, bakit? Wan, pinapaitan aginatang ni tatang itay. Paborito na ngamin ti pinapaitan. Uray sak bakit? Paborito ko ba ti pinapaitan? Kasta ka de? Uy, iso asigurado nga do ti makan ko, no kasta ti sida. Nasayahat mat Tapno napigsa kang agtrabaho ijay talon inton bigat. Sumurot ka ni tatang Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Saan mo akayat ti agtrabaho? Kwa? Awanan ti ado asao. Kasapulan nga agtrabaho ka. Tapno adda may gatang iti makan. Ay na. Nan bakit? Iawat mo mampaytain na boy. Adtoy. Inayado mo't atimangan. Kas kala maaw-awanan. Mat nga agpay sa layaw. Kas laman nung aldaw as anang nangan.
Apay, kasta talaga ti style mo amangan, Leo. Ay, kuha nga min nga nang, tatang. Paborito tinluto ni Norin asidaan. Uray pa'y no paborito. Inayadam mat ati mangan. Kababa inti kasta nga style mo. Kasano no ada bisita tayo. Anya nga iti maibagada. Ay, uwan ba't nga min lakay? Mabalin ba't nga inayadam ti mangan? Mala, Norain. Agao ka pa itiin na po. Awanan karga ti bandihado. Ay awanan ti inapoy nanang. Ginaok aminan. Anya? Apay, saan mo aninayunan ti inlutom? Amumat nga Danileyo akadwa tayo amangan. Ay, ninayunak matatang. Kurang latamad. Anya? Agriin kan Aleyo. Anyat orasan. Itay pa'y anapan ni tatang ijetalon. Kinunana sumarunong ka kano. Nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anya? Sana ka makabangon. Inton bigat to na sumuro ta kay talon. Ay, unay mo. Imbag ano saan nga gungat ni tatang? Napay ko mga gungat nga eh. Nasakit nga ro ti tiyan ko. Anya nga'y ti araramidan ti sadot nga asawam. Apay asan asim maruno ije talon. Nasakit ka no ti tiyan na tatang. Ay, saan nga ta matuntunawan tanagrawat mat nga mahin. Tatang? Rawat lang aruden, sadot pa'y. Ay, no saan nga agbalbaliw ti asawam. Pagawida mo ni Jebalayda. Jak kabalan nga'y talunan ti sadot nga asawam. Ay, rawat pa'y. Uwan tatang. Sana bali. Takino na namat asumurutan kada kayo inton bigat ijetalon. Ay, rumbang laang Lukas ta? Saan na nagbaliw ni Leo, gayam? Kaslakastan gayam. Ado ti rason na. No kasta madanon ti panagtatrabaho. Ay kat, kasano nga rod itan? Siya kung ti mababain kada tatang kananang. Anya nga rodan ti aramidam itan. Tsaka mo. Nagrigat mo tadagdagan ni Leo. No apay ngamin nga iso pay laang ti kinayat mo. Huwan nga rod gayam. Kat, da kayo ngay ka ni Walter. Kumusta kayo mat? Okay kami laang mat gayam. Awan mat marik na ka nagbaliwan na. Imbag ka pa'y gayam. Oray man siguro agbaliw. Mabalin mo latta ti makabirok iti kasukat na. Tasan kayo pa'y matanagkasar. Pangaasim mat Aleyo, tamapan mo tulungan ni tatang ijetalon. Ado ti matrabaho ijay. Dagdag ka niya kagtrabaho. Babawi ko na nangasawa ken ka. Anya ti kunam? Idi baruak, bumangon ak no anyaman nga oras ti kayat ko. Itataad na asawa, kastoy matan ti mapaspasama kiti biyag ko. Agawid ka nga ruda ni Jabalayo. Ijay kan nga agnaad. Mababain akong kada tatang kananang gapoy ti kinasadot mo. Uresan mo nga ibaga, agawid akon. Imbag pa ije balay, tama kapangan kan makaturugak anasayaat. Dito'y balay yung ay. Kasla iparparit da ka na yung timakan. Saklatan tikit kitaan da, tunggal panangan. Gaputa sadot kamat nga agtrabaho. Namukla ko makakastoy. Di ka lako man inasasawa. Dinawat ko lako man ti kwarta kada nanang kentatang anagastos idi nagkasarta. Anya? At nakadisanyo ang nagkinaawatan kinilayaw. Apay nga isulang tinagawi di jay balay. Sumurot ka kanyak, tay jay kayon nga agnay di ti asawam. Diyak kaya tatang. Mabainak apapakpakan lang ijay. San mat nga agbalbaliw ni Leo? Sadot mat ang namintaklan. Ngam kas asawa yo pay laeng. Saan mo nga ibagang agsina kayon? Makaamumatan itibiyag na tatang no saan nga agbalbaliw. Ure agsina kamin. Awan babae ang makaanos kan kwa na. Saan ko makasta, anak ko? Nagsarita kayo. Naibagak mat kan kaidayin nga anusam ti anak ko. Pasensya kayon tatang. Diyak mat gayang maanusan ti kinasadot ti anak yo. Anya ngay ita. Natangken to mat ti ulom. Saan mo akayat ti mabagbagaan ide? Pasensya kayon ananang.
kunak ngamin no agbalbaliw ni Leo. Ita, saan mo na mabalin ti agbabaway? Tanagkasar kayon kanilayaw. Dayta nga rod tirigat na nanang. Ala, paliiwom ti asawam nagbaliw. Ngam no saan nga agbaliw? Uray agyan ka dito'y balay. Kat agyan mo't ije balay da. Kapilitan na kastaan, nanang. Ay, no dimngag ka kumakada kami iday. Di saan kumaakasta tinagbanagam ita. Aging gaita, saan pa yan nagbaliw ti asawak, Mr. Lonely? Imay naksinukon dito'y balay, ngem saan nakasimurot kenkwana. Ket no dumteng to ti panawan na sumurotak, dayta, ket no nagbalbaliwen. To'y pagayam mo, nurin. Agyaman nakpagayam nurin, iti dayto'y apakasaritaam, ket ti makunak, amangan no addan to gundaway, ang makapagpanunot matlaang ti asawam, ket agbaliw. Imposible mat ngaglaklakay latan as saan ang makapagpanunot. Ket sapay lakuma, ta makapagpanunot anasapsapa. Iti kasta, masulbar yung matadagos ti parikotyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan anurin at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Roldan. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kuman akidnawan ti kapanunutam, iti daytoy aparikot ko. May papan kini misis ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roldan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matan dito'y imakaran nyo alugar. Nakaululimak. Nagadayo dagiti kaaruba. Mayat dito'y manang, presko ti angin, awan unay polusyon. Sa nakas ijay syudad ang naggapuan mi. Kat, kasano nga ti panag-eskwela dagiti anak yo? Itultulod ida ni Irene. Ay, nagmayat namin ijay naggapuan nyo alugar. Taas si dagiti eskwelaan ken palengke. Ngem no apay anapanunot yo ti umakar ditoy. Nagawid ka din ni manang mo? Kawawid na. Di magaslaeng, tayo may nakinita dahi ti pagigyan ng tayo abanay. Anya ngay timbagbagana. Nagdamdamag mo't Sige, inaksukunan dagiti ubing iji eskwelaan. Nakaluto ka din. Agluto ak inton sumangpetak. Mabiit lang mat asukunak dagiti ubing. Wen, kaak-akar mi dito eh. Iso matlagayang nga itaka lang ang makita dito eskwelaan. Dito yung amin ti pagis-eskwelaan dagiti doang anak mi. Maricel tinagan ko. Adamot anak ko nga gis-eskwela dito eh. Irene mat tinagan ko. Awag nga awag nila kay ko. Mabiit lang tasong bata ha. Hello lang kay. Oh, agawid ka na. Rumabiin. Wen, agawid kami. Bye. Oh, agawid kami. Oh, sige. Dita lang matibalay mi. Asidog ti pagnaan mi. O sige nga rada. Agkita tantuman yan. Inton biga. Okay. Saan ka pa nga inawagan? Saan mo pa ang malagip ti agawid? Agdala kinasaritak anaam-amok a parent. Hala, darasam ti agluto tani. Rabin. Na, inuray nakpay laang man.
Nag-isa nga akong itiin na ko eh. Lakay, adan na am mo kagayom ko. Ay, kat masaya at ano kasta. Iso ti kasarsaritak, idi imawag ka. Maricel tinagan na. Kita ma, ang mga numaulit tinapasama kini. Laglagi pam tirason, no apay nga imakar tayo, dito'y pagigyanan tayo ita. Oh, di ag-commute ka mat iti medyo adayo ita, pare. Kuy nga rod, kan agbalbalo nakpayin. No apay mat nga minakalata nagdesisyon kayo nga umakar. Mayat ba't ki DJ makaran niya pare, nataltal na. Apay, saan ka di natal na ije naggapuan nyo? Ay sos, kanayon nga adda agapa nga agkakaaruba. Syudad ngamin, kasta talaga. Kat na isa, kaya't ko nga yadayon ni misis ko iti gulo. Gulo? Apay, anya agulo, ti kayat mo asawan. Ay, napambanugak manan. Ado manan tinaramid medyo opisina. Lakay, apay nga awan pa'y mat jesweldo nyo. Apay nga awan pay. Yakamukan ka Si kamot tagtrab-trabaho. Sigurado ka nga awan pay? Awan pa'y nga ro, takinita. Gimatangak gayam iti sidaan kan abasto tayo. Nangalam nga ro titinggatang mo kadagita. Inutang ko Ay, imutang ka? Ay nasaan kan amas dao akasta. Agbisin tayo no sa anak nga umutang. Oy, isardeng mo, ti panagututang mo. Agtal na ka man. Anya ti kayat mo, agbisin tayo? Na-delay la siguro ti sweldok. May sal daw la siguro dayta. Imutang ka na dagos. Anya ngay nga rod ti balunan dagiti anak mo inton bigat. Anya ti pangrabyan tayo. Irene, maulit ka di manen tinapasamak idi. O, naisagana kong ti pamigat mo. Mangan kan. Uy, kompleto ah. At da kape kan tinapay. Siyempre, adagayam kortan. No inuray ko di sweldom, awan kasta pamigatan tayo ita. Nag-commute akon. Tawang gasolina tilugan. Ada kwarta, ikan ka Sige ah. Insagana kong di balon mo, bagkatom laangan no sumrag ka. Manungay ti paggasolinam. I-full tank mo na. Kunak man no kunam ngag-commute kay ta paray. Apa tinagas na kidya balay. Nalay nga dumiskarte ni Mrs. pare. Ay, day tamo ti Jack kaya ti di opisina. No apay masapol madelay ti sweldo tayo. Mayaman, kasaritak to man ni manager. Sige man pare. Rumbang asaanan maulit madelay ti sweldo tayo. Taura siya, awan matan kwarta. Ay kat makilugan kan tumanen kanyak ahin ton malam. Tay nagas kay di balayo. Una. Ay, bagkapay. Nalay nga dumiskarte ni misis mo. Anya ayat aramiden na. Taisuman mo ti bagak ni misis ko. Inton Sabado, adda atendaran mi kini Junior a birthday. Lukas ta. Sakman lang ang timabati dito balay. Umay ka ano kayat mo? Birthday nga min di anak ni Maricel. Iso ka di dayta di istorya manamam mo magayem mo dito eh. Wan, iso. Nagbalin kami mutan anasingad nga agpagayam. Nasayat nga rod no kasta. Iso nga rod amapan kami tumaki-birthday kini Junior. O sige, mapan kayo latta. O kayat mo, di oray itulod kayo. Ngam agawid akmat laadagos. Oh, kumusta nga iti manon abulan a panagyan nyo dito eh? Mayat manang. Adon ti kagayem eh. Ningay Irene, kumusta matan? Nadamat na namam na gayem na. Kita Ammo matan ti ugali day nga asawam. Huwag manang, kanayon ko apalagi pa eh. Ay, ibagam, taliklikan na ti agutang. Huwag manang, amunan dayta. Nagado ti bisita da Maricel. Nagado da gayam nga kakabagyan. Tinapatag, nag-enjoy kayo ijay. Tanda ni saan akayat ni Junior ti agawid. Tado tinaam-amo na akay-ayam na. Amon lakay, nagsisingpat dagiti tao dito a lugar.
Basta ka di. Wan, nagdadayaw da. Kan amo da respetuan ti padada tao. Panagkunak. Agbayag tayon iti daytoy a lugar. Kasama ti panagkunak lakay. Dito'y tayon nga agnaid nga agnanayon. Awan makunak dito'y alugan. Natal na, kan man nakigayim dagiti tattao. Maturog ta nga Rodan. Tani, masapak man ang nagtrabaho inton bigat. Makatawanan nga agnanaad kayo dyan nagakaran yun niya, pare. Pare, ag may sa tawon mininton na may abulan. Kita man lang niya. Nagbiit ti panawan. Oh, apay ka di pare. Pampanunutan mi nga rod ka ni misis ko. Makakar kami iti pagyanan. Diyan mabaling kami ang mga patakdar iti bukod mi abalay. Ay kat, mayat ijayan mi pare. Ado ti aglaklako iti daga ijay. Kasta ka di. Mayat tapno agkakaroba tayo. Damagat man nga rodya kaaroba kay jay. Amo kaglaklako iti dagaday jay kan. Sige man nga rod pare. Damagam. Ayan ni Junior. Aday jarwar, makiayayam. Ada ginatang ko apasarabok para ken ko ana. Urayam nga agawin. Adamat kat ginatang ko para ken ka. Antoy. Amo ka na asam ka iti pabanglo ay sungay gatangan ka. Padasam mo no nabanglo madlaan? Iparabaw mo di talamisan. Apa nakatalikod ka? Sumango ka man kanak bakit? Adar-aramid. Amok. Sumango ka mat Kasangsangpot ko naggapoy ti trabaho. Apa di mo kaya't nga ipakita dahi na pintas arupan. Ingkakit agsukatan. Taing ka pagawidan ni Junior. Apa nga ilamlamang mo dahi tarupan? Sumango ka man kanyak. Ano dahi tarupam? Nakaramutan. Kan lumlumtag. Awanan bain a babae. Sino ti akin aramid iti dahi ta? Dahi di amarisal Kunak no nasaya at atao. San met gayam. Anya ti kayat mo asawan? Agasam. Sinugod nak ngayon pungot-pungot o di eskwelaan. Anya? Nakatugawak tor urayak ni Junior. Idi kala at latan ngayon may nakimpungot. Lima ba na ka? Ngam napigpig samot ngam iti siyak. Tanya ti basol mo. Tapay nga impungot na ka. Awan basol ko. Anya? Kunak man no nasingid kayo magayam. Nagsakit to'y rupak a kinaramutan na. Agdardara pa'y lang. Pakibagam man dita opisina pare. Sa alak pa asomra. Tapay ko ma. Emergency pare. Apay, anya nga minayatay na pasamak. Ibagak tulatakin ka. Ala, sana balay. Siyak pa lang ti makamu dito opisina. Asikasuam, nuan yaday tay bagbagang emergency. Wan pare. Ala, agyaman na. Sika ka diti asawa ni Irene? Wan, siyak. Agdaruma. Kat siguradwak asaan na aday tuti umuna apa nagsasarita tayo. Lumabalin ko ma. Risutem tayo dito abanag dito eh. Tapno saan na dumakalpay. Respetar at dayta asawam. Tay pagarup ko no nasaya at tao. Kalpasan ang nagtalakakan ko na. Dinadaalan na kadagiti at tao. Anya ti kahit mo asaman. Pinautangak pa iti kwarta. Ngamapan na sarsaritaan kadagiti tao ang may saak apokpok. Apay akayat nakapir dyan. Awan matbasol ko kankwana. Kapsat. Sakot akit daw iti dispensar para iti asawak. Bayam tapagbagak. Risutem tayo lakumanda iti abanag dito eh. Takrut ka talaga. Inaramid mo manen ti Jack kayat. Nakiapa ka manen. Akasmut lang iti inaramid mo ijay naggapuan tayo a lugar. Siyak pa iti ungtam. Siyak lang arudan tinaagrabyado. Dahi tamadi nga ugalim ti ikatam.
Tauray sa dino ti papanam. At dalat ta kaapam. Gaputa chismosa ka. Manang dadaal ka iti pada matao. Basol ko la aminan! Saklatan ti kanayo na dakas! In sakripisyo tayo ti pimanaw ijay sigod ang nagyanan tayo. Gaputa adon ti kaapam ijay. Ita, inaramid mo manen ditoy. Sika lang, tinamnama ka makawat kanya. Apay asan mo ama ikat na nga ugali? Apay asadino man apapanan tayo. Kat addalat ta kaapam. Oh, anya nga pare. Kumusta di emergency ako nam? Mayat ka din. Mayatin pare. Napagtutungtungan min. Mayat, tanaala iti tungtungan. Nakisarita ka. Tanarigat. No maikaso pa ila daytoy. Ay, una. Angam, asino ay ati maikaso? Awan pare. Ala. Ay, ungayam. Nakasaritam ka din diya kaaroba yung agilaklako iti daga. Kaya't kung amin kat, nagkaroba tayo. Roldan, nadamag ko ang nakiapa manan ni bakit mo. Nakiapa ija eskulaan. Unay matdaytan. Nadamag mo gaya man manang. Kat no na-post ija social media. Hawin nga rod. Nakiapa manan. Kat dayta manan tinapan ko rinisot. Ay, kantila ka no pa'y nagututangan na. Talagang sa adinan maikat dayta nga ugali na manang. Ay na, kasanon ngay no kastalatan. Umakar kayon tumanan iti pagyanan? Saan a lugar kan tao ti problema? No di kat ni bakit mo, gapo iti ugali na. Iso adi ka kumamaum-uma amang bagbaga iti asawam, ading ko. Tapno di kay mairamraman a maibabain. Dayta nga rod ti parikot ko, Mr. Lonely. Apektado ak launay iti kastoy nga ugali ni misis ko. To'y pagayam mo, Roldan. Roldan pagayam ko, ti kasayatan nga ramidam, kasaritam lata ni misis mo. Nasken amaamuan na nga uray sika ket apektado iti panakiap-apa na, ken ti panagut-utang na. Kid daw matken kwa na ti panagbalbaliw na. Saan lang nga para ken kwa na, ngam para kada kayo a pamilya na. Amang ano kasapulan naman titulong ti social worker para iti counseling. Tapno maornos ti puon ken gapo ti kasta nga ugali na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Roldan, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Samuel at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalakaak ang nasulisog, idi nakakita iti babae, ang napimpintas, ngem ti kaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Samuel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpartak ka maten pare? Planok pa ilangar man ni Natalia, ngem nobyam gaya man. Nagrigat yung kapoy-kapoy pare. Tat talaga amawanan ka. Tsak pa'y ngamin napadpadasan ti agaram. Praktisak pa'y kuma ti agaram. Ngem nobyam matan ti planok nga arman. Iswa pa nga si pare. Saan mo nga arman ni Natalia? Tamumutan anubyak. Kabilitan ah. No saan kalagay yam? Ipalapal ko kumalatta ti ayat ko kay. Ayam tangay gayam ka. Diuray sanin. Ipabustoy kun kan ka ni Natalia. Day takot ti kayat ko kan ka pare.
nalaka ka akasarsarita. Imbaglakit din, tanakaunaak anagaram kan ka. Apay man? Kursunada na kagayam ni Warren. Anya? Wen, inamin na kanyak. Kinunak akayan ayat kan. Yasuan, di na padpadasan ti agaram kan ka. Sika talaga. Uray agaram, saan kumatlang akayat? Tada ka na kaayan ayat ko. Rumbang lang gurak at talaga, no agaram pailakan ka. Sikakit di man. Apay aguraan ngay, kat gayem mo day jay. Siyempre, no gayem nak, sa anak aribalan. Sa bagay matkit di Nakaragrag sakak anak ko. Gaputa ka ayan ayat mo ni Natalia. Kayat ko day jay nga agbalin a manugang anak ko. Alain ti anak yung agpili, saan ka din nanan? Launay anak ko. Saan ka nagkamali ka ni Natalia? Gaputan na maababae day jay. Swerte ka kuana. Nasuswerte manan ni Natalia kanyak nanan. Napagkunamat. Kat no nagtartoy anak yaw. Ay, aday ta ka man ako nakon. Lalao kam iti linuloko titungtungan ta. Apay nanan, sa anak ka di agwapo? Saan? No sa anak agwapo, saan kayo mat nga rod anapintas nanan? Kitaan nyo man, da kayo ti karupropa. Bella, gumatangak man itila ko mahalo-halo. Ay, hamabit lang manong. Ando pa'y tiim muna ng misika. Anong santi aguray? Dapat pagtugawan dita. Apay ngamin nga agmay-may saka. Awan ka diti mabalin amang kadwakan ka? Ay, sa nabali manong. Dandanin nagawid ni manang ko. Agbakasyon pa'y laeng. Takaduain na ngaglako. Nagpigsa ngamin tila ko kahalo-halo ita. Siguro. Nakapimpintas ni manang mo niya. Ay, siyempre napimpintas ni manang ko ngamin ti siyak, manong. Balasang pay. Win manong. Awan pa asawa ni manang ko. Naggapuam. Napan ka man din naghalo-halo di taayan ni bakla. Unanan. Atoy, nag-take outak para kada kayo. Imbag man ta, nakaanos ka nagururay. Nung amin kastoy nga oras, pila-pila ti gumatang iti halo-halo ni bakla. Huwag nga ron nanang. Awan tumat kadwa nang aglakaw. Anam, nasa unang agbakasyon ka no ti kabsat na. Tatulungan na ni baklang aglako iti halo-halo. Ay kat nasaya at ano kasta. Naganarmot nga men ti paglakwan da iti halo-halaw. Mayat nga ron tinapanunot daan negosyo ita asamar. Ay nga may mayat lata ti prutasan ni Natalia. Ay katun nanang. Gaputa na bayagan day di apwesto ni Natalia. Napudot man kan nalamin ti panawan at dalat ta gumatang. Adda ka met Samuel. Nalpas kumatan amin na trabaho. Isong imayak dito paglaklakwam iti prutas. Tapno kaduan ka manan nga aglako. Tapno da kay nistorya ma. Nasayat met nga ron, tapno da ka inistorya. No kastoy ngamin ngawan gumatang kat makaturturo ka. Makapayip-yip mat ngamin, tinakaro apulot na. Uwan nga ron. Mayat sakit dito mga niti halo-halo Ay wala niya. Urayin nak ditoy. Tainak gumatang iti halo-halo, iji ayan ni bakla. Alaman nga ron. Tapno adakan ka nanta, kabayatan ti panagistoryata. Alang rod, urayin nak ditoy. Gumatangak manan iti halo-halo, mading Bella. Mabit lang, manong. At damot gaya man kaduam anapintas abalasa nga din. Ay, iso ti ko nakakabsat ko, manong. O may nakpailaing tulungan. Ay, yamamunak man kinimanang mo. Ay, kato na. Manang Giselle, isugam ni Manong Samuel asukik. Hi, Samuel. Agyaman ak iti kanayon mo nga igagatang iti halo-halo ti kabsat ko Awan anyaman na, Giselle. Siguro, kanayo nagtuti umay gumatan. Tanda ka dito Talaga? Apay mat? Una, tanda kan.
Nagmayat aboy-buyaan ti kinapintas mo. Unay matdaytan na panang matmat mo kanyak, manong. Sa anak amaom amang buy-buya iti kinapintas mo. Ala nga rod, agtugaw ka pa'y dita. Taurayam ti halo-halo nga order mo. Maibayag ka nga aguray, numakin inistorya ka mat kata kami. Awan ang yaman na. Uray pa'y mabayagak nga aguray. Oh, apay ang nagbayag ka matanapan gimatang. Ha? Kwan. Ado nga minti gumatyatang. Kasanumat nga min, kat may sa ni baklang aglaklako. Saan itan? Ada kadwa na? Wen, kadwa na ti kabsat na. Ay kat nasaya at mata, tapno ada kadwa na. Wala. Talaga kasapulan na ti kadwa. Sana kaskan ka, ano ada gumatang? Isupot mo lang tigatangan da nalpasen. Alang aron, kanantan to'y halo-halo. Ni marunawan. Apay akas to'y matantiriknak. Diyak makaturog amang pampanunot ka ni Giselle. Nakapimpintas. Gan nakapudpo daw. Gaputa naggapukot nga rod ijay syudad. No kaya't naklaan ni Giselle. Nakasagaan ak amang lipat ka ni Natalia. Umuna pa'y lang pan nakakita kan kuana. Ang gusto akong kan kuana. Talagang isuti klase ti babae ang magusto ak launay. Inton bigat. Mapanak manan ijay pwesto da. Uray man binigatak agumatang iti halo-halo. Tapnula ang binigat mat ang makitak ni Giselle. Ada ka manen? Gaputa kayat kamutan ang makit-kita iti binigat, Giselle. Apay matakayat na ka makita iti binigan. Gaputa gayatak san kan ka. Katno ko na ti kabsat ko nga daan kan iti kaayan-ayat. No kaya't naklakit di. I-break ko ni Natalia. Kat sikat agbalin akayan ayat ko. Talaga? Kayat mo ka diti sumurot kanyak iti syudad? Ha? Anya ngay taramidak ijay. Ijay tangag naad. No kasta. Sumbatan na. Katwan ngam ijay tangag naad. Saan ka madanagan? Ada agur ure at trabaho para kadata. Kaano ngay? Sika no kaano di kayat mo? O sige. Uray pa itan. Ibilin ko kani uncle ko titalon mi. Anya ti kunam. Panawam ni Natalia. Adi ka agpakada. Sumurotak ka ni Giselle ijay syudad nanang. Ada kano agur uray at trabaho kijay. Ay sumardeng ka man Samuel. Kasanon ni Natalia. Kinapuno na nanang. Agayatak launay ka ni Giselle. Iswa kayat ko ti sumurot kang kuana. Ay agar-aramid ka. Saan mo pailaang nga am-am mo ni Giselle? Basta nanang. Isu ti arapaap ko a babae. Isu ajak paluspusan da ito agundaway. Jak am mo no anya ti mapaspasamakan ka. Apay, di ka maasyan iti kaayan-ayat mo? Awanan maaramidak nanang. Ni Giselle ti ayan tirik na kan panunot ko itan. Agpakada ka nga rod ka ni Natalia. Ibagam, tipudnaw. Mamuan nan tulat taan nanang. Nguno saan? Da kayon ti makisarita kan kuana. Ibagayo, anak kabiro ka kon, iti kasukat na. Nagalas talaga ti ugalim, Samuel. Nukasta, dito iti pagnaadanta. Apay, di mo kayat? Kayat ko Agkaidata ka di iti dayta may sa akama? Siyempre agdanata kasagasawa. Una, nga may mayat ko man wag kasarta. Jakpay kayat ti paikanlay sa. Panunutan tanto dayta abanag. Ket sige nuk isuti ko nam. Umay ka nga rudan, tagid data pay. Kayat ko ti agina na. Sakbay nga isar ka iti trabaho. Saan gayam asyak ti umuna alalaki iti biyag mo, Giselle? Wen, adaim mo na. Ngaman niya ko ma. Apay, dayta ka di tinapatagkan ka? Ha? Bumangon ka kididitan. Ta isar ka iti trabaho. Maalak nga ta iti pangisarkam kanyak. Saan ka amadanagan ta maala ka?
Isupay ti may sa nagawidak dayta. Agbirok iti trabahador. Amok nga minti pangisrikakan ka. Kan agkasapulan da iti trabahador. Panagbabayadan iti abang. Ayan ti pagbayad ta. Manukan iti abang ti pagnanadan ta. 5,000. Ato iti kwarta. Ni, 2,500 lang matay to'y. Saan ka di nga agudwata? Tadwata mat nga agnanad ditoy. Anya? Singiran nak iti parte? Saan ka di akinunak nga agdanata kasagasawa? Kaya ta sa wanday ta. Si kaalalaki ti makamo iti amin ang magastos. Anya? Apay, agda reklamom? Awan, Giselle. Sino ti lalaki ang nakakutsi anang itulutkan ka? Saan mo napakibiyangan? Noon niya ti makitkitam. Apay kumasaan. Kat si ka mismo tinangibaga nga agdenata kas agasawa. Customer ko laang dagijay. Isung awan romba nga pagdanagam. Anya? Ala, agidasar kakit din tamapisinak. Nakaluto ka din? Jakon kayat ti makidenapay kan ka, Giselle. Huston da ito panagdenata. Agawid akon ijay lugar ni. Panawan kan. Di agawid ka laang. Apay ti kunam, kailalaan ka? Anya? Imbag man, tanakalagip ka nagaway danakaw. Una nang. Kumusta ti talon? Ayos laang mat. Ni uncle mo pa'y laang timangkit kita. Ni Natalia ngay nanang. Kumusta mo ten? Nasaya at latamat anak ko. Kunak nga rod no agladingit unay iti inaramid mo. Ngam kinabaulan na matibimmangon. Sige nga rod nanang ha. Dito'y kayo pa'y. Tandapay papanak. Kumusta ka, Natalia? Samuel, apay nga da ka dito eh. Kailiw ka makita, Natalia. Nagpuskol matan ti ropam amang ibaga ang kailiw na. Itilaksid ti inaramid mo kanya. Pakawanan na ko, Natalia. Nailaw anak lang. Ngam kinapudno na. Si kagayam at talaga tipit-pitik to'y pusok. Ato yun ti pagpagatang mo a merienda, sweetheart. Ha? Pare Samuel? Adda ka matgayam? Uwan paray. Sweetheart. Awatan mo kumaday ito'y merienda. Agsarita kami mampay kini pare Samuel. Kayan ayat mo gayaman ni Natalia. Uwan pare. Pasensya kan inaram ko. Agdinamagmat nga min dito'y lugar tayo. Asimurot kan kini Giselle. Iso nga inaram ko ni Natalia. Kat inaklon nakmat. Awan basol mo pare. Maawatan ka. Siyak tinagbasol. Kat, kumusta kayon kini Giselle? Saan anasaya at ikababalinde diya babae? Agbababawi ak anang isukat kan ni Natalia. Anya ti kayat mo asawan pare? Kayat mo asublian ni Natalia? Uwan ko mapare. Ngam itatanam mo kadwa kayon. Ipabusoy kun kan ka pare. Katsapay la ko ma. Tasaan mong aramiden kan kwa na tinaramid ko. Talaga asaan pare? Gaputan na tulagan ti kasarmi kini Natalia. Ita, naragsakan ti panagdan na da Natalia kan Warren kas agasawa. Idinto ta siya kat dep-dep pa ag ti babawi. Gapo iti inaramid ko. To'y pagayam mo, Samuel. Agyaman pagayam Samuel iti da ito'y apakasaritaam. Kat ti makunak, sapay lakuma ta makalipat kan. Basol mo matlaeng, no apay anapukaw mo ti kaayan-ayat mo. Ket no makabirok kanto manen iti kas kini Natalia, saan mo kuman nga ulitin ti kas iti inaramid mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Samuel at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paglay.
Computer recording technician Leonard Ributazo. Ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.